Ikrung daroi jadi ke sejarah Baputra Kamaliyah mana meupa Ikrung daroi jadi ke sejarah Baputra Kamaliyah mana meupa Iskandar muda neku krungnya tempat mesenang putra dia raja Iskandar muda neku krungnya tempat mesenang hai raja putra dia raja pucuk krung daroi lamde matai ijile utengah banda melika-lika putra lementam putra fang mengalon-alon-alon babine melika raja ijihile jene hanapan sang-sang syid ianyan lam kulam kaca lagi krungkan kausan lam syurga lapan sembahyang raja di raja ada musim krung ikrung hantam ter menang ke judo Iskandar muda gebuka pintu ko ngan gunungan kedali urangnya gelagam cinta gebuka pintu ko ngan gunungan kedali urangnya cinta gelagam cinta ikrung daroi jadi ke sejarah Baputra Kamaliyah mana meupa ikrung daroi jadi ke sejarah Baputra Kamaliyah mana meupa Iskandar muda neku krungnya tempat mesenang putra dia raja Iskandar muda neku krungnya tempat mesenang raja putra dia raja pucuk krung daroi lamde matai ijihile utengah banda melika-lika putra lementam putra fang alon-alon-alon babine melika raja ijihile jerne hanapan sang-sang syid ianyan lam kulam kacala lagi krungkan kausan lam syurga lapan sembahyang raja di raja ada musim kung ikrung hantam tu menang ke judo Iskandar muda nebuka pintu ko ngan gunungan kedali urangnya gelagam cinta nebuka pintu ko ngan gunungan kedali urangnya cinta gelagam cinta